अहानबदा मरोइब पाव रिले सिट इन प्रोटेस्ट चथरकपगी निमित तरुकनी सुजिनखिबगा लोइनना लैंगाका थानबा मतम टेंसिलक्ले हाइना कोकोमिगी कन्वेनर 𝐋𝐢𝐯𝐞 अथौबना फोंदोक्रे। अमदी रिम्स की कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट कम्युनिटी प्रोग्राम की सरुकम ओइना ngasi हेल्थ टॉक्स की थोरम अमा इम्फाल वेस्ट की यूथ डेवलपमेंट क्लब यूरेंबम अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे। मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी रिले सिट इन प्रोटेस्ट चथरकपगी निमित तरुकनी सुजिनखिबगा लोइनना लैंगाका थानबा मतम टेंसिलक्ले हाइना कोकोमिगी कन्वेनर 𝐋𝐢𝐯𝐞 अथौबना फोंदोक्रे। वफमसिंग ngasi प्रोटेस्ट तौफम ओइदिबा लंबोई खोंगांगखोंगदा पाउमिसिंगा उनबा अमदा महाकना फोंदोखिबनी महाकना मखा ताना नोने डिस्ट्रिक्ट की लैजोंग खुलदगी प्रोटेस्ट तौफमदा लफु सिंग येंगंग माइरेन हाइरिबोब कोमला उमुरोक लफोय मंग्रा पान येंदेब असिना चिंगबा पोटलम सिंग पुदना खुनगी चेयरमैन लोइनना लुचिंगबा सिंग इमा सिंग याउना आईडीपी सिंगी चानबा अंगंबा थिलकपबु थगतपा फोंदोखी लोइनना अवाबा तारबा मतमदा तेंगबांग लकपगी थवोंग असिना चिंगमी तमीगी हेना अचितपा मरी अदु हेनगत हले हाइना फोंदोखी। थाना नुमित तरुनी चंगलपा सरकार गवर्नमेंट की मफम नुमित कुन तरुनी खत क्रिटिकल हौचों की जेरों खुंदगी नुसीरब चिनाव मैम IDP चाही अनी मखाई हेना अवाना कया खांगदना चाबम थफम खंगदना लापसिदा मखोगी माइकैदगी चिनाव अवाना तारप मतमदा मतेंग पांगम थोई हाइबा वाखलोन अदुगा लोइनना यामलबा पोलम ट्रक लोड अमगी चांगदा कुंद थोपा पोथोक मैम अमा युमदोंग खुदिंगी कुनगी कुनमी सिंगना अंगम अंगम्बा पुथोकपिरा कांदा अखोइदा मतेंग पांगनबैदमता पुबिरपसि अदुकी मतेंग थागतपा फोंदोक्चरी लोइनना हाइरिबा सिगुंबा थोदोक सिंगसिना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा अखोइगी येलो फुरुप सिंगी मरक्ता लेनरिबा मरी सिंगसि हेना चेसलहनबा अमन अमदा अवाना थोक मतमदा मतेंग पांगनबा अरेबा अंगम्बा खरदा सुपी पीबला मैम सी रिप्रेजेंट तौरगा हेना फोंदोक्चरी अदुगा मखातानसु अखोइ इचिनाव अदुगी मरी मखाता कुंबोयसु अनबा मरीसु गसिसु मखाता अबोरसु रिम्स की कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट कम्युनिटी प्रोग्राम की सरुकम ओइना ngasi हेल्थ टॉक्स की थोरम अमा इम्फाल वेस्ट की यूथ डेवलपमेंट क्लब यूरेंबम अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे। मणिपुर मियाम दा मरु ओइना अना लायेंगी खुदोंचाबा मपुंग फाना फंगजद्रबा मफम सिंगदा अना लायेंगी मरमदा खंगमिननबा पाइखलकपा थबक थोरम सिंगी मनुंग चन्ना रिम्स की कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD ओइरिबी डॉक्टर संजीवला की मीटिंग मखादा पांगथोखिबा थोरम अदुदा हेल्थ एजुकेटर ओइरिबा मेगाचंद्र मिटेना लुचिंग की थोरमदुदा रिसोर्स पर्सन ओइना डॉक्टर होमेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर इम्फाल वेस्ट ना वांगांखी लोइनना डिपार्टमेंट अदुगी इंटर्न तौरिबा सिंगनसु ट्यूबरकुलोसिस की मतांगदा प्रेजेंटेशन पीखी लोइनना हेल्थ टॉक ता सरुक याबा लाखिबा सिंगदसु फ्री हेल्थ चेकअप सु तौखिबा लोइनना यूरिन प्रोटीन अमदी सुगर टेस्ट अमदी ब्लड ग्रुप सिंगसु टेस्ट तौबिखी अमदी हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना येंथोखी।
Education Guide Center EGC Thawal Moizing na sinduna lairik phaba mahairoi singda mana piduna pukning thogat pagi thoram ngasi Moizing Community Hall da pangthokre lairik phaba mahairoi sing amadi lamdam asigi mingchat purakraba sanaroi sing pukning thogat pagi thoram aduda Saigi retired Assistant Director 𝐶𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 EGC Thawal Moizing ki President in Charge MD Aminuddin retired Associate Professor Alhas Dr. Khairudin Saha UMPC Manipur ki President Alhas 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 की फाउंडर प्रेसिडेंट MB अब्दुल सलाम अमदी EGC की एडवाइजर MD हसीमुद्दीन मैनामना मथंग सिना अथोइब मिथुंगलेन थौरम मपु अमदी अखनबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी ngasi की थौरम अदुदा इस्लामिक एजुकेशन दा हेंदोक थुदोकलबा माहिरोई CBSE बोसेम अमदी कोसेम लौबा 2025 की क्लास 10 अमदी 12 की एग्जाम दा मा वांगना फंगदुना पास तौरखरबा माहिरोई सिंह UGC ना लौबा नेट एग्जाम दा माई पाक्तुना असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबा यारबा सिंह अमदी तोंगान तोंगान बहिरम दा हेंदोक थुदोकलबा माई पाकलबा सिंह दा मना पीदुना पुकनिंग थवतकी अथोइबा मिथुंगलेन की वरोल दा कोनसम माइकेल सिंह ना हाई तुंगी युबिरिन ओरकदोरिबा माहिरोई सिंहबु माहिगी लंबीदा पुकनिंग चिंगसिनबगिदमक्ता EGC ना लौरिबा थौदांग असि यामना थगतनिंगाइनी अखोइगी तुंगी युबिरिन ओरकदोरिबा माहिरोई सिंहबु अवांगबो माहिगी लौसिंग फंगहनसी माहिरोई सिंहनसु पंदम अमा थमलगा मदुबु फंगद्रिबा फावबा कन्ना होटनबा मथौ ताई लोइनना थक्सी कसी थौगलोन सिंह खंगना थबक तौगदबनी mahai fana hairabasu thaugalon khangdrabadi arembani haiki thoramapu gi warol da MD Aminuddin hai education na malem asida tangdu leita ba amaga nungsi chanaba punna hingmina handuna chawkhatpa maikaida yangna chatpa ngamgane haiba wakhalonda EGC na tungi yumbidel oirakadoriba mahairoi singbu mahai gi lambida pukning chingsinbo oina asiguma thoramasi lisang sitna pangthoktuna lakpani mahairoi singna lamdam asigi leibak asigi damakta leibak lepkadoribani manipur thokliba ngasina mahairoi singda mahai tambada chauna akaiba pediba si lenga ngasina akhanaba miteng thambiduna mahairoi singa thengnariba khudong chadaba singasi athubada loishin biu haiba wafam thamki Forest Department na leptana chatharakpa drive ki manung channa Thawal Forest Division gi manung chanba 𝐶𝐢𝐯𝐞 Forest Range ki area da leidiba pat singda drive chathaduna uchek fana ba thaklamba lang sing fagat khre amadi palel gi area da wild meat yonbra haibana chingba sing check tawkhre 𝐶𝐢𝐯𝐞 Forest Range tagi fangba powersin hai ngasi angan ba ayuka Thawal Forest Division gi DFO Dr. L Jesli amadi 𝐶𝐢𝐯𝐞 Forest Range ki range officer Huidrom Sundar gi miteng makada palel bid office ki bid officer Namairakpam Bikramjitna Luchingduna 𝐶𝐢𝐯𝐞 Range amadi Palen Bid Office ki staff singna Lokshi Pat Khongjawda drive chathakibaga loinana uchek phana ba thaklamba lang ahum lokhat ki hairi range asigi manung chana leiriba Komnao Pumlen Pat amasung Arong Nomai Khong wetland area singdasu ngasi ayuk Waikong Bid Office amadi Wangu Lamkai Bid Office ki staff singna drive chathakibaga loinana uchek phana ba thaklamba lang ani fagat ki hairi nakalamaromda lamlak ki sa uchek phaduna amadi hatuna yonbegi thabak chathare haibagi akaknaba pau fangbadagi 𝐶𝐢𝐯𝐞 Forest Range amadi Palel Bid Office ki staff singna Palel area gi Tuisimi Aimol amasung Khangsim Bazar da wild meat yonbra haiduna check tawbagi thabak su chathakre hairi ngarang su 𝐶𝐢𝐯𝐞 Forest Range ki range officer Huidrom Sundarna luchingduna 𝐶𝐢𝐯𝐞 Range amadi Palel Bid Office ki staff singa loinana range asigi vulnerable area singda patrolling satuna illegal transportation amadi wild bird hunting tawbusing check tawki hairi Lamdam asidagi mayai kaba drugs mapung fana muthatnabagi sarukama oina lakliba sahi lising aniga kuntaruki anoba academic session dagi school gi admission process ta drug free affidavit ki thorang paikhatnaba hotnagadabani haina Manipur Student Federation MSF ki maikai dagi khangalakli MSF na haukiba kumja lising aniga kun October gi tarik 16 da aikhoi mayai kaba drug thadoklasi haiba
a drug use prevention campaign ama hongdoktuna ngasi fawba masigi makhada tongan ba awareness program thabak thoram slogan lauduna protest athakiba competition sinba seminar discourse na chingba kaya pangthoktuna lakli malemgi oina mahaimasingda mahaisang amadi campus mapangal kankhatnaba mahairoi singi yaifanaba yokhatpa amasung school family ani gi marakta thajaba hengathanba mayai kaba drugs sagi lapthoknaba seranaba lambida drug sizinnaraktanaba haiduna drug free affidavit ki thoram thoksil paikhat pasi maru oiba khutlai ama oina chatnarakli ngakpigani chathanarakli inkumja lisingam gatamapan maudragi mayai chalakpadagi masigi thorang thoksil asi paksana haudorakhi mama mapa amasung mahairoi singna punna khudek piba wasakche affidavit sing asina mayai kaba drugs ki safu leitraba chinjang kaijang daba masamau faba kunai ama thamnaba apunbagi wasak lominabagi matam oiri haina MSF ki maikaidagi thamlakli Gosham amadi gosham CBSE hariba manipur da laiba mahiloshan sing sida kogi chhatra sing haitai chhatra sing sida kogi tijang kaijang daba amadi masamu fana laina bagdamta drug free wena bagdamta koi MSF na lakliba session 2026 ta kogi parents sing amadi school gi oja sing haitai principal sing ga create pinara kanda wasak si haitai affidavit ama lower kanda कोई अंगांग एडमिशन तौबदा मरुना सिगी पोसक असि यहन निंबगी अपामबदु फोंदोली यहन सुयहन गदबनी अदुगा कोई MSF ना तमिबा छात्र सिंगी ग्रेजुएट सिंगना कोई याना सि हाइ तारि वासक से रो gi oiba mongda affidavit ama irkanda angang sing asi laiba 2026 ki session asi dagi hongna masigi posak asi yohan gadawni haibasi simba thamjage aduga koi gi drug free affidavit haibasi 1990 की मैं चल सरुक तगी हौकांदा मसी कोई पाक्तकना सिनबा हौक्रमनी अदुगा केरला दसु कोई हायर एजुकेशन सिंग हाइतारे कॉलेज सिंग असिदा कोई MSF ना क्लास 8 तगी ना 12 फाउग लेगिबा मणिपुर द तमिबा CBSE बोसियम छात्र सिंगदा अकोई सिगी चाइथेंग से फंगदना बगदमता कन्ना चंगसिनदुना होनदुना सुलेरी Lakliba tarik tarani tuida nupi lal ningsing numit mayang Imphal da laiba Entomchau Higher Secondary School da pangthoklagani haidi Federation of Civil Society Folks ki liting makada Manipur Women's Federation Universal Mother Organization UMO Manipur Kaithel nupi marup na sinduna haidiba nupi lal ningsing numit palan asi pangthokadabani haidi masida miyam na saugatuna angamba tengbang biu haina UMO gi maikaidigi apil torakli amadi haidiba palan thoram asida ipa ipu gi liklam sing khongun liba oina pangthokadabani masi pangthoktrabadi hawrapham kawbaga managani masida miyam na palan thoram asibu mapung fana basinbada mateng pangbiu amadi saruk yabiu haiba wafam thamlakli Hoki liting makada pantok kadaba organization by koi hajagi beluk sing aduga lamdam adom lagi ba pada miyam amadi mai event club organization magai adom lagi ba khudi ma koi hoki liting makada lagi ba UMO ge organization amadi kachen nuti mayoki amadi men federation ge lagi ba tita hoba apanya pan maja tita hoba kayam malai ga su aduh sendiri pun nami segi teragani thoi di cembagi nami dana lah pasti dia pun mama saruk aminnya sih habis itu nolak itu samjage ayo kipun teragama thoi tahu macam dah thoi jangan tinggi apa nolak ini meyam dah samjari aduh hoji koi hai betul dah ya dah ipai pugi konggul liba imajin konggul liba orang sih kau tu ya dah pu ama koi kerja koi tahu ni
शिशु निष्ठा निकेतन मोरंग कंपुदा लाखलिबा तारीख 12 अमदी 13 दा पांगथोकनी हाइना तरंबा स्कूल फेज 1.0 पोस्टपोन तौरे हाइना प्रवीण हवम मीडिया कोऑर्डिनेटर स्कूल फेज 1.0 ना थादोरकपा चेरोल अमदा फोंदोरकली चेरोल अदुदा मखा ताना हाइ हौजिक ओइदिबा मणिपुर गी फिबम मसिगी येंगलगा अमदी माहिरोइ सिंगी फाइनल एग्जाम ओइबना मरम ओइरगा स्कूल फेज असि यैथोकपनी मखा ताना मतम चारब कांदा अनौबो निमित अमा लेपतुना हाइदबा स्कूल फेज 1.0 असि पांगथोकनी हाइना फोंदोरकली हौखिबा नवंबर दा मणिपुर गवर्नमेंट सिंधुना पांगथोकिबा संगाई फेस्टिवल 2025 असिदा अमिक सरुक याकिबा लैति हाइना फोंदोरकली एम दनन जोय सिंह जनरल सेक्रेटरी अमिकना खुदेक पिदुना थादोरकपा चिरोलमदा अमिक की ओइनदी फेस्टिवल असि याउजगे हाइदुना चे थाकिबसु लैते अमसुंग गवर्नमेंट नसु अमिकता करिमता हाइरकपा लैतबना फेस्टिवल असिदा सरुक याररोय हाइना लेपनखी लोइनना अमिक की आर्टिस्ट सिंगी ओइबा अचौबा मिफम अमा फेस्टिवल असिकी ममांगदा फमदुना फेस्टिवल असिदा सरुक याररोय हाइना लेपनखीबा वरेप सिंह असि चेक्सिनना इन्नबा अमसुंग कनागुंबा सिंगना इंडिविजुअल ओइना यावरमलबदी मसागी दायित्वनि हाइना अमिककी म्यूजिक अरेंजर सिंह कौदुना खंगहनखी अमिकना मतम पुनमक्ता मियाम बोलुमना लौदुना अमसुंग नुंगसी थौजाल निजबा आर्टिस्ट सिंगी लुप ओइबना लैपाक मियामगी उहुल खंगना थबक थोरम पाइखतुना लाकली आईडीपी सिंगी मतम मतेंग पांगदुना अमदी साइकेट्रिक की डॉक्टर सिंह आईडीपी सिंगी केम्ता पुदुना पुकनिंग वखल लैतारसी हाइबा थीमदा अना लयेंग प्रोग्राम कियासु पाइखतुना लाकली पुमनमक असना मरम ओइरगा लैपाक मियामना मरु ओइना आईडीपी सिंग अमदी लैपाकी चेनबी चोंगबिदिबा सिंगना अमिकपु लाना उबिदनबा अपील तोरकली सोरेपागी पीपल्स रेवोल्यूशनरी आर्मी PRA लाइस्ट्रम लेम्बा एलाइस चांबा चाही कुन्ना मसागी अनाबा मना मरम ओइदुना लैखिदबदा पार्टी की माइकेदे अवाबा फोंदोरकली MC याइफबी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी सोरेपा कंगलेपाकना खुदेक पीदुना थादोरकपा चिरोल अमदा चांबना हिंगलिंगै मतमदा लेबाक असिगी निंगतंबा ngamkhai ngaknabagi lanfamda chawna saruk yaramki mahakna sorepaagi PRA gi lanmi ama oina lupki chatna kanglon ngakna achumba thabak kaya toromki mahakna leikidabada sorepa amadi sorepaagi lanmi sanglup PRA gi mangjaba amadi achauba awat pama oiduna lehauragani mahakna leikidabada sorepana awang bathakta ikai kumnabu utpaga loinana imung manunggi awabadasu sorepana saruk yarakli Career Foundation Developing Potential Wangjing Bazar Thobal District Manipur na Sinduna Pangthokiba 3rd Mathematics Competition 2025 for Sainik Novodaya and Rashtriya Military School Aspirant Grade 3 to 6 ki makok mathang taraba singda manamathum yenthokpagi thoram ama ngasi Imphal West ki Hiyangthang manak ki Takhelambam Konjilda laiba Thoithoi Adventure Park ki Debla Memorial Hall da pangthokre Thauramadu Major Rajkumar Sanjeev 31 Assam Rifle na Chief Guest Dr. Jotin Okram LLB Officer in charge Waikong Police Station na President aduga Dr. Lukram Mrinalini Senior Resident OBS and Gaini MBBS MSOBZ Caesar Hospital amasung Dr. Thogdam Bijayalakshmi Consultant Pediatric Imphal Hospital na Guest of Honor sing oina saruk yakhi haidiba competition aduda Sencon Institute Sarangpat na Best Institute Award ki mana fangki Polo Assam Rifle amadi All Manipur Polo Association ampaga punna kutsam naduna mapal kangzebung Polo Stadium da pangthok liba Second DZR Men and Women Polo Championship 2025 ki ngasi nini chanba numita nongpuk apunba kanglailup Universal Polo Club Team A amadi Air Polo Team A mai pakre tha asigi manga dagi hauraga tha asigi kun fauba pangthokadariba championship asigi ngasi ahanba match ta nongpuk apunba kangjai lupka Uhal Polo Club akanba galamba panaduna sanakiba match ta nongpuk apunba kangjai lupna
Uhol Polo Club pu Taruk Swinoda Maithiba Pikre. Ani suba sanakiba matchta Universal Polo Club Team A ga Nambul Mapal Polo Club Team A ga akan balamba panaduna sanakiba matchta Universal Polo Club Team A na Nambul Mapal Polo Club Team A bu tara ahum da Maithiba Pikre amadi ahum suba sanakiba matchta AR Polo Team A ga Ivudau margin kubam kanba lupka akan balamba panaduna sanakiba matchta AR Polo Team A na Ivudau margin kubam akan kanba lupu tara sonoda Maithiba Pikre hayeng humni chanba numit ki ahan ba matchta Thangmaiban Youth Club Polo Club ka New Vision Polo Club ka akan balamba paduna sanaragani ani suba matchta ESC Polo Club Team A ga Kakching District Polo Association ga akan balamba panaduna sanaragani amadi ahum suba matchta KNMM Riding School Team A ga MPSC Team C ga akan balamba panaduna sanaragani FTZ Cricket Minutong Hata Golapati Athletic Union MIGAU na sinduna Minutong Hata Mana Inkol Ground Chatharakliba Anirak Subai State Level 9 Men A Side Tennis Ball Cricket Tournament 2025-26 ta Iqbal 11 Mana Inkol BCC Mayang Imphal Amadi MEDINC Babupura Mai Pakre Tongan ba cricket team kunmari na saruk yaraga group mari thok na khaidoktuna Satharakliba Cricket Tournament asigi ngasi taret ni chanba numit ki sanakiba ahanba match ta Iqbal 11 Mana Inkol na all is goal Mana Inkol bu wicket ni panda thoiki match aduda mai pakraba Iqbal 11 gi test nisikantana man of the match taki tournament asigi ngasi sanakiba ani suba match tana BCC Mayang Imphal na Iqbal 11 Mana Inkol bu wicket ahumda mai thiba piki match aduda mai pakraba BCC gi sahena man of the match ki mana fangki loinana tournament asigi ngasi sanakiba ahum suba match tana MEDINC Babupurana Anis Medicos Hatabu run nifu nipan Maiti Bapiki match aduda mai pakraba MEDINC gi Zali Ahmad Chistina man of the match ki mana fangba ngamki Singa Ideal Club na sinduna 9 SIC Trophy 2025-26 tongan ba makhal mathel kya gi cultural program ga loinana hayeng degi pangthok pa hauragani hayeng gi opening match ta SIC Singa A na Akbar Furniture House Ketrigao ga ahan ba match sanagani loinana team ani makta Manipur gi mapanda sanari ba fauraba iramdam gi player kya na mahut silaga sanaba hongdokadoriba tournament asibu mapung fana ba amadi yengba lakna ba organizing committee singna Ideal Club ki maiki digi miyam da paujal pirakli loinana Thauramasida 𝐶𝐲𝐶𝐿 President MPCC Manipur MLA Wangkem MAC Mohammed Helem President Singa Ideal Club SIC Y Surchandra Singh Honorable ex-MLA Kakching AC Dr. Huidrom Jitin Singh ex-candidate Hyanglam AC Sakir Ahmad Chairman OBC Department MPCC Manipur Wungpam Raikham Chairman SD Department MPCC Manipur KS Sova Singh ex-Zilla Parishad Member Wangkem L Radhakishore Singh Honorable ex-Minister Oinam AC Rozit Wahengbam Elias Bullet Chairman Sports Cell MPCC Manipur Zakir Hussain Yumkhaibam Chairman Minority Department MPCC Manipur A. Oken Singh Chairman SC Department MPCC Manipur Amadi MD Fazal Khan ex Pradhan Wangkem GP na President Member Singh Oina Saruk Yagadawri Second Northeast Para Sports Meets 2025 ta gold manga silver ama amadi bronze ama fanglakpa ngamkhraba Manipur gi para sanaroi sing okpagi thorom ama Liklam Star Singer Group na sinduna hayeng pangthoklagani hairi Imphal West gi OZ Resort tak el khongbal near lane number 28 ta pangthokadoriba thorom aduda Ketrimayum Brikamaditya Liklam Star Singer Group Kangjam Birendra Singh President Paralympic Committee Manipur Dr. Kiran Yendrembam Chief D Mission Manipur Second Northeast Para Sports Meets 2025 Maisnam Ranjit Singh Liklam Star Singer Group Irengbam Ibobi Singh Liklam Star Singer Group na President Member Singh Oiduna Saruk Yakadawri 𝐶𝐞𝐯𝐞 Association of Manipur gi General Body Meeting ama hayeng pangthoklagani hairi Kening Them General Secretary 𝐶𝐞𝐯𝐞 Association of Manipur na khudek biduna thadorakpa chirolamada kairang mamang laikai de leiba General Secretary gi yumda pangthokadoriba mifamaduda anoba office bearer sing khangani amadi anoba lakadoriba event sing activity singi maramda khanagani hairi masida member khudimangna sarukiyana bakhangalakli
Thobal District ki Tentha Laibung Mipun Sangda Nomagi Oiba Depositor Education and Awareness DEA Fund gi matang da district ki thaki campaign amang ngarang pangthokre kempadu kamari leinana Centrum Likna sizinabagi matang da miyam puna wakal taminabagi thoram amasu pangthoki Reserve Bank of India na India lenga ki Department of Financial Service ki guideline makada Your money, your right haiba miyam puna wakal taminabagi thorom gi sarukam oina DEA fund gi kem asi state ki tongan ba mapam singda thasi gi kuntra matoi phawba pangthokadabani madugi manung chana ngasi Thobal district ki Tentha da kem padu pangthokibani thorom madu da saruk yakiba additional district magistrate Thobal and Amarjit MCS na hai Hauziki matamda benka samnadragadi sel tumgi oiba kudong chapasing tung koina phangbada awab oirakani maramdi hauzik bank tagi loan loba natraga kadigumba kudong chaba ama launaba hotnaba matamda sendoi pikani aduga khudaki oina phangbada che tang sangbagi matam changi haiduna unauthorized oiba mafamdagi sel laurabadi sendoina lakhatuna singba ngamdabagi awaba lakpa ya haiba wafam thamki Hauze aroibada maroiba paw mukhana pizari Relay sit-in protest satharakpagi numit tarukni sujinkibaga loinana laiga kathanaba matam tensilakli haina kokomigi kanbena kuraizam athaubana fongdokre Amadi RIMS ki Community Medicine Department na community program gi sarukam oina ngasi health talks ki thorom ama Imphal West ki Youth Development Club Yurembam Awang Laikai Community Hall da pangthokai Ngasi gi oina notice window TV na sandokchaba numidangi manipuri paw matang asri loizare mideng da viri ba pumna mapu amuka hana khurumjari Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.